Waba be cancer na oni ninia yewura palu wo mu Ghana president wo mu pribi se me mo ni mo nyampa na wona bode ne wo hema ene na doti ye hu fa ho ka bi kire afeni aduru anemu pressure the crowd in city na me wo se bibia da na kwem eti asaduma wura ote kokoso ena dia to nani ye na ba be boana ya ba be cha ye nana who do we say oh bibia kama na yiri bibia kama da waso pa ye no dike ne ka say ye hu se bi kire wadama na otu da na me wa ha but another day that's so as an organization here very very professional unlike the other time na buy na nipa I quite my friend to mano come some me buy if take ya so ma wan we a we ko ron to me nyina basa eti when dey be come eti nyame na e da na say only independent candidate honorable penda